салом алейкум. барномаи хабари таҳлилии паём ньюз аст. дар студияи шавкати муҳаммад бо шумо ҳастам. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳо. созмони милали муттаҳид аз ҳукумати тоҷикистон хост ба ду шаҳрвандаш ҷуброн пардозад. вокуниши аз подамондаи шӯрои уламо нисбати ҳамла ба дидбонгоҳи ишқобот. амонатбонк аз бонки давлатии рушди чин 8.5 миллион доллар қарз гирифт. боз мехоҳад 10 миллион доллари дигар гирад. аз ҳукумати тоҷикистон кумитаи ҳуқуқи башари созмони милали муттаҳид талаб кард ки барои бадрафторӣ бо шаҳрванд Илҳом Исмонов ва азияти равонии ҳамсараш аз ҷониби мақомот ба ҳарду ҷуброни маънавӣ пардохта шавад ва шахсонеро ки ҳуқуқи ин шаҳрвандонро поймол кардаанд ба ҷавобгарӣ кашида шавад. тибқи даъвои кумитаи ҳуқуқи башари созмони милали муттаҳид, мақомоти интизомии тоҷикистон ҳангоми боздошт, бозпурсӣ ва баъдан нигаҳдории Илҳом Исмонов дар боздоштгоҳ бархилофи аҳдномаи байналмилалии ҳуқуқи маданӣ ва сиёсӣ амал карданд. ин дар ҳоле аст ки тоҷикистон ба ин аҳднома пайваста аст ва вазифадор аст ки онро бечуну чаро иҷро ва риоят кунад. Илҳом Исмоновро мақомоти интизомии тоҷикистон бо ҷурми ширкат дар амалиёти ваҳшатафкан дар Хуҷанд боздошт ва ба 8 соли зиндон маҳкум карда буданд. баъдан ҳукми ӯро кӯтоҳтар карданд. Илҳом Исмонов баъди адои ҳукмаш дар моҳи майи соли 2015 ҳамон сол бо ҳамсару оилааш ба Русия рафтааст. ӯ гуфтааст ки гуноҳе надошт ва зери азобу шиканҷаи зиёд иттиҳомро эътироф карда буд. дар шикояти ӯ ба кумитаи ҳуқуқи башари созмони милали муттаҳид омадааст ки ӯро ба нерӯи барқ монданд, ба ҳадди латукуб карданд ки роҳ рафта ҳам наметавонист. дар хулосаи ҳуқуқдонҳои кумитаи созмони милали муттаҳид омадааст ки моддаи 7-уми аҳдномаи байналмилалии ҳуқуқи маданӣ ва сиёсиро ки дар он гуфта мешавад ҳеҷ кас набояд мавриди шиканҷа, муносибати ғайриинсонӣ ва бадрафторӣ қарор бигирад, мақомоти тоҷикистон риоя накардаанд. ёдовар мешавем ки 9 соли пеш санаи 3 сентябри соли 2010 дар шаҳри Хуҷанд гӯё як маргталаб мошини бомбагузоришударо ба дари раёсати минтақавии мубориза бо ҷиноятҳои муташаккилона дар волояти Суғд равона кард. дар натиҷаи таркиши мошин 4 нафар, 3 корманди раёсат ва маргталаб кушта шуданд ва 26 нафари дигар аз ҷумла 5 раҳгузар ҷароҳат бардоштанд. дар умум бештар аз 50 нафар барои ин ҳамла паси панҷара рафтанд. Илҳом Исмоновро дар узвият ба ҳаракати исломии Туркистон гунаҳкор донистанд. дониста мешавад мақомоти тоҷикистон ҳоло доиш рӯи кор наомада тактикаи доишӣ дар тоҷикистонро пиёда карда будааст. таври радиои озодӣ менависад, мақомоти интизомии тоҷикистон дар посух ба суолҳои кумитаи ҳуқуқи башари созмони милали муттаҳид мисли ҳарвақта гуфтаанд ки худи Илҳом Исмонов эътироф кард ки ҳеҷ касе ӯро шиканҷа накардааст, вале санади расмии тасдиқкунандаи ин иддаояшонро пешниҳод накардаанд. мақомоти интизомӣ ҳамчунин эътироф кардаанд ки боздошти Илҳом Исмоновро дар санадҳои расмӣ 7 рӯз баъди боздошт сабт кардаанд ва ду афсаре ки ба ин қонуншиканӣ роҳ додаанд барои кашолкорӣ танбеҳ гирифтаанд. бо ин рафтор ба гуфтаи ҳуқуқдонҳои созмони милали муттаҳид, давлати тоҷикистон моддаи 10-уми аҳдномаи байналмилалиро риоят накардааст ки дар он гуфта мешавад муносибат бо ҳар касе ки аз озодӣ маҳрум шудааст бояд инсонӣ ва бо эҳтиром бошад. ҳамчунин як гурӯҳи созмони милали муттаҳид ки боздоштҳои худсаронаро тафтиш мекунанд, баъди таҳқиқи парвандаи Илҳом Исмонов гуфтаанд ки зимни таҳқиқи шикоят маълум шуд ки мақомоти тоҷикистон чандин банди аҳдномаи байналмилалии ҳуқуқи маданӣ ва сиёсиро риоят накардаанд ва бояд барои беэътиноӣ ба ҳуқуқи Илҳом Исмонов ва озори равонии ҳамсари ӯ ба ҳарду ҷуброн бипардозанд. бар асоси қарори кумитаи ҳуқуқи башари созмони милали муттаҳид, ҳукумати тоҷикистон бояд дар муддати 180 рӯз қарори кумитаро اجرا کند. اما محال است
به اجرا رسد. چون در تجربه دیده شد که چنین قرارها از جمله نسبت به زید سیدوف تاجر شناخته زندانی، بزرگمهر یاروف وکیل دفاع، محمد علی حید عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اجرا نشدهاند. اینجا یک چیز تعجب آور است. برای چی تاجیکستان عهدهداری‌های به امضا رسانده‌اش در سندهای بین المللی حقوق بشر را به استحاله ویران و پایمال می‌کند؟ در حالت طلب به اجرا رسانیدن رعایت سندهای حقوق بین المللی، اجرا آن طرف استاد اعتنایی نمی‌دهد. مگر حکومت تاجیکستان تا این حد صاحب اقتدار شده است؟ یا یگان پشتیبانی دارد که گفته است به ملال هر سندی بین المللی را که می‌خواهی پشت پا زدن گیر؟ یا یگان سری نهفته است که اینجا ما نمی‌دانیم؟ نظر سیاستشناس عزت امان را در این باره می‌شنویم. طلبی که کمیسیون حقوق بشر از تاجیکستان میکند البته توصیوی است، یک حجت توصیوی است. کشورها اختیار دارند که یعنی بیانات یا طلبات این کمیسیون را انجام دهند یا ندهند. بعد که انجام هم که ندهند، یگان چاره ضد این کشورها از جانب سازمان ملل قبول نمی شود، یعنی هیچ چاره اندیشیده نمی شود و این وابستگی دارد به افطاریتت این کشورها در عرصه بین الملل، چون که نه هر کشور برای خودش اجازت می دهد که توصیه نامه‌های کمیسیون حقوق بشری سازمان ملل را نادیده بگیرد. کشورهایی که همیشه دنبال بهتر کردن وضع حقوق بشر در عرصه بین الملل هستند، اونا همیشه کوشش میکنند که آبرو و احترام کشور خودشون را با بهتر کردن وضع آزادی بیان، بهتر کردن وضع آزادی های سیاسی در عرصه بین الملل نشان بدهند و همینطور از آبرو احترام کشورشون حفظ کنند. همچنین ویسیدین آدنایف در این باره نظر خود را بیان کرد. من فکر میکنم این با گفته روسو یک پالیتیکا двойных стандартов وجود دارد در این سازمان‌ها نیست. بازی‌های بگیم دو طرفه از این جانب، چون که ما زیاد مثال‌ها میتوانیم آورده که چه حادثه‌های دهشتی در تاجیکستان با شما یک سال اخیر گذشت، با مانند زندان خوجند، با مانند زندان وحدت، با مانندی که گویا در قفس 4 جوان داعشی 3-4 سیاحان خارجی را کشتند و در هر دو یا هر سه این قضیه نه مقامات نه یگام بگیم دفترهای حکومت به ما نه اسناد نه دلیل نه یگان فکت نشان داد که بله دقیقاً این جنایت را آن یا این کرد. فقط ما میتوانیم و شاهد آن بودیم که چطور سیمون یتیموف و رمضان رحیمزاده در آنجا یک سفسطه بیش نمیگفتند و اینم بعد یک هفتهش و بعد یک ماهی که حادثه گذشت و لکه خاموش شد و امروز در یک حالت تاجیکستان ما قرار دارد که تمامی دولت‌های دنیا خبر دارند و شاید از ما و شما خوبتر دانند که امروز رژیم ما چی کار میکند ضد مردم خود. و من فکر میکنم که از یک طرف پشتیبان هستند، از طرف دیگر چطوری که میبینیم این طرفش یک واکنش نشان میدهد، یک پیغامی، یک نمیفهم یک گزارشی روان میکند، این طرف دیگرش با مبلغ گذاری میکند، کمک میکند، میگه که نه ما به شما قرض میدیم، یعنی به رژیم، و اون سوم ترانسفر میشود به کیسه یا اینکه جیبی اویله. و
фикри шахси ман ин аст ки агар ҷомеаи ҷаҳонӣ мехостанд як вокуниши ҷиддии оиди вазъи тоҷикистони мо ва шумо нишон диҳанд, онҳо амале нишон медоданд. ғайр аз ду-се мақола дар расонаҳои бигем хориҷӣ мо чизе надидаем ва ҳанӯз намебинем. баръакс ҳар вақте ки бигем ҳуқуқшиносои мустақил дар берун аз кишвар баромад мекунанд ё ин ки як факту далел нишон медиҳанд, аз он тараф аз тарафи худи ин созмонҳо дида мешавад ки онҳо бештар мехоҳанд ки як муомилаи хуби бо ин режим дошта бошанд ва он риштае ки байни ин созмонҳо ва байни режими имрӯза ҳаст гум нашавад ва аз байн наравад, яъне ки он риштаи дӯстӣ ё ин ки риштаи стратегие ки ҳаст. коршиносон бо изҳори таассуф мегӯянд чанд соли охир созмони милали муттаҳид ваколатҳои худ дар назди ҷомеаи байналмилалиро бо нашри баёнияву изҳоротҳо маҳдуд кардааст. режими эмомалӣ раҳмон хуб медонад ки кишварҳое ки дар раъси қабули қарор дар созмони милали муттаҳид ҳузур доранд худашон дар хеле мавридҳо кишварҳои помолкунандаи ҳуқуқи байналмилал дар дунё эътироф шудаанд. бар илова ин кишварҳои панҷгона аз тоҷикистон аз режими кунунии тоҷикистон ҳимоят мекунанд. русияву фаронса бо ҳузури низомиашон аз ин режим ҳимоят мекунад. олмону чин бо ҳузури молиашон аз ин режим ҳимоят мекунад ва амрико бо ҳузури лобигариаш дар ҷомеаи ҷаҳонӣ дар баъзе мавридҳо аз тоҷикистон ҳимоят мекунад. ин кишварҳои панҷгона хуб медонанд ки тоҷикистон яъне низоми кунунии тоҷикистон низоми диктатурӣ ва ғайридемократӣ аст. бо ин вуҷуд аз ин режим ҳимоят мекунанд, чун медонанд ки ин режим манофии онҳоро дар кӯтоҳмуддат бароварда месозад. аммо дар дарозмуддат чӣ мешавад, онашро худо медонад. чанд хабару рӯйдодҳо аз расонаҳои дигарро ҳамкорам оиша муҳаммадӣ гузориш медиҳад. шӯрои уламои марказии исломии тоҷикистон ба ҳамлаи террористӣ ба дидбонгоҳи ишқобод дар марз ба ӯзбекистонро пас аз 19 рӯзи ҳодиса дар сомонааш нашр кард. дар вокуниши аз подамондаи шӯрои уламо ҳамла ба ишқобод нақшаи душманони хориҷии давлати тоҷикистон арзёбӣ шудааст ки тариқи гумоштагони пинҳонӣ роҳандозӣ гардидааст. абдушукур Тӯраев, сархатиби шаҳри Истарафшан ва муаллифи вокуниш навиштааст: ҳамлае ки аз ҷониби террористон дар дидбонгоҳи сарҳадии ишқобод ба вуқӯъ омад, аҳли ҷомеа аз ҷумла бандаро сахт мутаассир ва мутаассиф сохт. Тӯраев афзудааст: маълум аст ки ҳамаи ин нақшаҳои душманони хориҷии давлати мост ки ба воситаи гумоштагони пинҳонии худ роҳандозӣ мекунанд. нашри вокуниши сархатиби шаҳри Истарафшан дар ҳолест ки бештари ҳамлагарон ба дидбонгоҳи ишқобод зодаи шаҳри мазкур буданд. ёдовар мешавем ки мақомоти марзбонии тоҷикистон бо нашри иттилоияи расмӣ хабар дода буданд ки 6 ноябр як гурӯҳи 20 нафари ниқобдор ба дидбонгоҳ дар марз бо ӯзбекистон ҳамла карданд ки ба гуфтаи мақомот 15 ҳамлагар кушта шуда 5 нафарашон боздошт гардиданд. вазорати умури дохилии тоҷикистон хабар дод ки 4 нафар дастгир шуданд. шоири халқии тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб соҳиби ҷоизаи ба номи Чингиз Айтматови ассамблеяи байни парлумонии иттиҳоди давлатҳои мустақил шудааст. ӯро дар ҷаласаи 50-мин раёсати ассамблеяи мазкур ки рӯзи 22 ноябр дар толори думаи қасри Таврический шаҳри Санкт-Петербург баргузор шуд, сазовори ин ҷоиза донистанд. муҳаммад Ғоиб дар суҳбат бо Азия Плюс гуфт: то ҳол аз мақомдорони расмӣ ба ӯ занг назаданд ва худаш аз интернет соҳиби ҷоиза шуданашро фаҳмидааст. ҷоизаи ӯро ба раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Маҳмад Саид Убайдуллоев супориданд ки ба раёсати ассамблея барои шарафёб гардидани Муҳаммад Ғоиб изҳори сипос кард. қобили зикр аст ки ҷоиза ба номи Чингиз Айтматов соли 2012 таъсис ёфтааст ва он ба намояндагони шинохтаи адабиёту фарҳанги иттиҳоди давлатҳои мустақил тақдим мешавад. маблағи ҷоизаи мазкур $30,000
دلاری آمریکایی را تشکیل می‌دهد. محمد غویب 16 مارت سال 1954 تولد شده است. ختم کرده دانشکده دولتی آموزگاری شهر کلاب است. او دارنده اردن شرف، عنوان شاعر خلقی تاجیکستان، جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، مدال جشنی 100 سالگی مطبوعات تاجیک و برنده جایزه به نام شمس‌الدین شاهین میباشد. محمد غویب زیاده از 50 اثر از جمله تورنه‌ها، راه دیه، مهر گیاه، تاجیکستان وطن نوروز است، شاهی همدان ایجاد کرده است. او مؤلف فیلمنامه‌های گمگشته پیدا، پشته خندق پیچ، حسرت دیدار، وفادار و غیره میباشد. در پایتخت تاجیکستان ملاقات دوجانبه رئیس امانت بانک اکرامی سراج‌الدین سالم با گروه کاری بانک دولتی رشد چین برگزار گردید. پس از این ملاقات مسئولین امانت بانک اعلام نمودند که لایحه سازشنامه نوی قرضی در حجم 6 میلیون یوان چینی در روزهای نزدیک بین امانت بانک و بانک دولتی رشد چین به امضا خواهد رسید. ضمن ملاقات طرف‌ها نقشه‌های آینده خود را برای به امضا رسانیدن سازشنامه نوی قرضی و بازآموزی متخصصان طریق برگزار نمودن سمینارها، کورس‌های بازآموزی مورد بررسی نمودند. بنا به اطلاع رسانه‌ای شده، رهبریت امانت بانک و بانک دولتی رشد چین همچنین نقشه دارند که تا آخر سال روان باز یک سازشنامه قرضی در حجم 10 میلیون دلار برای رشد و دستگیری صاحبکاری خرد و میانه در تاجیکستان به امضا رسانند. از سال 2009 این جانب در دایره همکاری‌های دوجانبه بین امانت بانک و بانک دولتی رشد چین 7 سازشنامه قرضی در حجم زیاده از 60 میلیون دلار به امضا رسیده است. کمیته ملی المپی تاجیکستان اطلاع داد که ورزشگران نورسی کشور در چمپیونات آسیا در رشته گشتی طرز آزاد و یونانی ریمی میان نورسان تا 15 ساله در شهر تایپی چین 1 مدال طلا و 2 برنجی به دست آوردند. طبق اطلاع کمیته ملی المپی چمپیونات 22-24 نوامبر با اشتراک 152 ورزشگری بیش از 10 دولتی قاره برگزار شد. از جمهوری تاجیکستان در چمپیونات 3 ورزشگر اشتراک کرده هر 3 سزاوار مدال گردیدند. اسلام طالبوف در وزن 57 کیلو در رشته گشتی یونانی ریمی جای اول را اشغال نمود. به اطلاع کمیته ملی المپی، طالبوف در 2 دوره اول بر ورزشگر هندوستان سوهید و قزاقستان آلتینبک ژادراسینوف پیروز شد. و در دور نهایی نماینده کره جنوبی یو سیانگ هانگ و در فینال باز هم بر آلتینبک ژادراسینوف قزاقستان شکست داده مدال طلا به دست آورد. نسیمجان توردیف در وزن 68 کیلو گشتی یونانی ریمی با 2 غلبه و 2 باخت و محمد امین عبداللهیف در وزن 57 کیلو گشتی آزاد با 2 غلبه و 1 باخت به گرفتن مدال برنجی دست یافتند. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام.net پیگیری کنید. هر رویداد یا حادثه‌ای را شاهد شدید لطفاً به نوار گیرید و ثبت آن را به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو یا تلگرام فرستید. در امان الله بمانید. خیر تا روز دیگر.